Što se tiče postavljanja masnog tkiva u mišiće, to bi mogli da kažemo da je jedna vrlo aktuelna tema danas u estetskoj hirurgiji zbog toga što postoji povećano interesovanje za takozvanu definiciju, visoku definiciju mišića, odnosno high def u toku liposukcije, high def liposuction. To je tehnika koja sa sobom nosi priličan rizik, naročito ako se radi u regijama kao što je glutealna regija i donji ekstremiteti, prvenstveno, da kažemo, potkolenice. Zbog čega? Rizik od postavljanja masnog tkiva u mišiće glutealne regije je veliki iz razloga što se tu nalaze krvni sudovi i prilikom postavljanja masnog tkiva može doći do njihovog začepljenja, odnosno ulaska masnog tkiva u te duboke sudove i da dovede, nažalost, čak i do smrtnog ishoda. Iz tog razloga postoje vrlo jasne smernice koje su velika udruženja estetskih hirurga, kao što je Američko udruženje estetskih hirurga ili Internacionalno udruženje za estetsku i plastičnu hirurgiju, jasno su postavili smernice da se, ukoliko se radi povećanje ove regije masnim tkivom, to može raditi isključivo u potkoži, odnosno u potkožnom masnom tkivu, izbegavajući mišić. Što se tiče donjih ekstremiteta, tu postoji rizik kako od embolije, odnosno ulaska masnog tkiva u duboke sudove, venske sudove nogu, ali takođe od nečega što se zove sindrom kompartmenta, tako da i za to postoje jasne smernice koje je izdalo udruženje, Internacionalno udruženje za estetsku i plastičnu hirurgiju, koje se naziva ISAPS, i to je poslednja publikacija koja je objavljena u časopisu Aesthetic and Plastic Surgery